Chamanikab Jehova akotong kainetab Jeiso ale chamgei tugul. Wamune en betune rani. Kongoi amu mieindab Jehova nekonech boroindo sikobit ketuiye kokeny en betut age nekakochop inendet. Kongoi amu oepchinit logoiwek chemiachen akokose eng kebeberwek tugul akokere. Kimache kiro logoiwek kou yekokinetkei ako kokinai maonatosiek tugul chebo Jeiso yekongiro bandanyi kong'ete taunet akotestai eng logoiwek tugul. Kimwa Jeiso eng Johana 5:39 kole osyochi eng sirutik kolen otinye sobondab koigeny eng choto ako chotok chebaorionjino. Sirutik tugul kong'ete taunet akoi mwisho kobaorioni akobo Jeiso amu kesir bukoit kokotangosonji chito tetutietab sorunet ak katiaknatet nekikitiach chi ndengek kokakopangan eng panganutik plan chebo Mungu ne sorunindenyo. Ara eng betutab rani kemoche kiro ng'oliot age. Kiro ng'oliot nekikure Utioet. Ngeutie kiy komuchi kokon madhara. Kimache kesa sikobit ketesetai ng'oliondoni eb komonut eng betutab rani. Ongesa Baba Jehova ndoiwech eng tamirmiriet netilil kitororin akilosun ngwa mieindong'ung ikuiyewech ng'alekuk akinetech akikuiyewech sikebendate ortinwekuk eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. En taunet kokitoi Jehova koyai kipsengwet ak ing'ony. Kilet kwai chito koek towetab yautik eng yaetab emoni kimi kecheiyatap Adam. Aking'at chito eng kabungui kolechi amatiam logoiyat nemi kwenetab mbaret amu en betut nekeam imet nematiny. Kou yekikinai kele Eden kokimite logoek aina tatu. Kimi logoek chebo kawaida chekeomei chenyolchin chametabgei nebo chito eng ng'alekab chametabgei. Akomi ketit nemi kwenetab mbaret nekenoe cheyach ak chemiach. Akomi ketitab sobon nekimi kabungutab Eden, estate nebo Adam. En betuneb rani kiking'ololji Adam akokochi Jehova ortinwek chebate kowendote asikosop akoek agenge eng tilianditab inendet ak Jehova. Jehova nebo relationship. Lakini kibistoekab Adam eng kabungutab Eden. Kichorgei ng'olindet, kaberberindet nebo ing'ony komugul, rumindet nekimache korumis eng barak akikitinda amatakonyor kebeberta kokeny. Akichorgei kobun tawirwek ak mailisiek ak kilometers chebo galaxies ak galaxies eng universe eng mailisiek chekiite light years. Akoi besio eng banda nekinyone eng sipit nebo kolyelet kochorchigei kecheiyatap Adam. Kecheiyat kitigin eng kechei millionis and millionis chekikure korotinwek cheitambiririo siswekwak. Kichorchigei kecheiyat kitigin nebo Adam.
Kikas kole kipsengwet kimeto 99 igere ile kiwango nemi barak ak ipkocheng agenge kokeyeyat abada amang en katikati nebo milionishek ak milionishek. Kamache ielewan ng'olyondoni chekitupche kiutie kabatam kiutie atam kito nekikakimwochi kele meam ak inyokoepchi baadaye osotiot nekikokikochi ako nekitawalani inendet osotiondonoto ako nekimitei chini ya imaya nenyi nekiineti atam akine osotiot kolechin kile Mungu makiame logoiyandani akolechin ko kabungut nekikokonech akolechin tiong'ik ko kainetab ni ko ng'etundo, kiplengwet, cheptirkichet. Kong'et kotwek chepyoset kokakong'alal ak erenet kocham akoe biik nekitaboisie mamlaka ko manager kole no kikokile outie ole te torornatetab Jehova akoutie ole kiu kabungutab Eden akoutie kole ngeam kemei ingakinai kole kimei lakini kiutie kole meet koma kito ne rahisi ngeme komakiweksei kikure point of no return kikure ban nekibendi nemakilitu oli kibendi kiplitolin makilitu oli kwamatam logoiyat lakini kingoit Jehova ngisoman Taunet 3:17 ikose komwoe kolen akoi 19 amu kekas ng'alekab kuondong'ung akaiyam chebo ketit nekikolechin amatiyam kokichub ing'uny akobo inye iun ing'uny kotuk ak katabelelinik akiyome chebo ng'uny eng kaotik akoi tun iwekchigei ng'ung'unyek amu ing'ung'unye amu kikinemunen en ng'ung'unyek akiwekchigei ng'ung'unyek akiyome amitwogik eng kaotik chebo tokeng'ung kotiwekchigei ng'uny amu kikinemunen en yoto amu ing'ung'unyek akiwekchigei ng'ung'unyek kolenji anyun Adam amu kekas ng'alekab kuondong'ung akaiyam chebo ketit nekikang'atin ale amat iyam chebo ketoto kakichub ing'uny akobo inye ketorchigei boyondoni kabisa weri kijanayandani nekamong'une eunekab Mungu mbichi kakinem ko mbichi akoput kotamak akwo chekitupche koromen ng'alechu sikere komi tabu ng'uny ko ng'olyondoni kakiyam etan kelech lagokab rani etan makiyoe no why inyoru alak kikotebi kityo kunot kolechi mama lakwani yakaimong'u iyeku lakwet kokimong'u kabilani kokomong kinaik chukuk kikeni tun koreri lakwet koieku chito neo rib boring'ung'et akoi besio eng tun kaketikilean kele kakikoiten kakikochin kabanom kakoek bamwai kabanom isich lagokuk akochuchun kinaichu utie ngong'or kole utie ngeutie kiy kokonu madhara ak kaimutiet kabatam kokiutie akwam logoiyat akechub ing'uny akobo tengektab Adam kitar kenyisiek 900 Adam ak 30 ako kime kiwo ng'ung'unyek ikeni ng'etiet
nebo betut nebo let. Tungingetosi tugul ak kiro apan nebo keny ak gogo nekisich ng'weny nemugul. Kero kamache amwaune tupchoni. Kiutye Kain ng'alek chekimwochi kwan kole sikeweke Edeni ko agoi eng tumtaetab korotik. Koutye ak kokoito logoek, kokoito kitunguik, kobel tuguk chebo mbar. Ako kimakochotok chekikolechi Jehova sikewek keam ketitab sobon kokeny, ko ngomami tumtaetab korotik komami nyoetab kat. Utye. Ako kingochamak kurusio nebo Abel ngetab kamet. Somani Taunet 4:4 ak akoi 5. Kochamak kurusiotab Abel. Koesio nebo Kain, koyemak iyetanyi, kotokosta nin nakachamak tokyigei kwanin komurok. Konyeker kole kikobit terchinet, konerekyi ngetab kamet nekain nemie. Ako king'ololchi yekingomi tuwai kong'etyi akobar. Koutye kole mami oret age nekebee kabungutab Eden ngot keam logoiyatab ketitab sobon ipkobate eng tumtaetab korotik. Noto amune sikikion eng Eden simaam chebo ketitab sobon akosop ko kiptengekyo koikeny. Ama proposen Jehova kole sobe kiptengekyo amu melektab tengek ko meet. Iliasituputu kwam chebo ketitab sobon kiptengekyot akosop koikeny kiptengekyot. Ako melektab tengek ko mnyat ko meet. Kewal manda kabungui. Singowekse kabungui ko kakeyai tiseinatet. Tiseinatet ko nekibor Abel. Nekitupche kameche kityo iro ng'olyondoni. Lagokab Israel yekingochortagei koba Misri ko kibendi ko biik 700. Ako kingomong'u eng emetab Misri ko kakotumta Jehova birutik 10. Ko kakiyokto Musa komong lagokab Israel eng emetab Misri. Akebire birutik 10. Nekibirutiet nebo let ko kikibar toiwek, kiboretok kap ki age tugul, ngo nebo tiony, ngo nebo chi, ipkwame kiboretietab Arap. Kowach emet kokululen, itei kot age tugul. Ako kikimwa kele kaikai Farao ingomanda biyu akokonech tabu. Barene kiyotet, kiboretok, itonwekab biik chetai ko kikibeiyo. Lakini korotik chekikakinde tukatukik ko ngowendi malaikayat kobune barak pass over. Ko ngoker korotik kobun barak. Kong'et koyoto. Makitwoe amu korotik chebo arwet nekokikitumda asikobit katiaknatet eng kanasanato oo nekipkochang'aitune Israel akitiach bororiet komong eng emetab Misri. Ale kiamong'u werinyu kikure lagokab Mungu werikab Jehova. Kikurenen werit amu kinyokiyomech akindae chito agenge nekikure werit. Kikure werit. Korotik chekitumdagei ko kiyai kekurenech werit. Kemong'u eng emetab Misri kebe changwani. Kindochi Jehova Israel akorib mabun oret nenwach nebune emetab Filistik kole yeiro luget kowektagei Misri kokany kotil oret ne wendi Sukot ipkoit Elam kopakoteremukan kotokyigei araraita nebirir nyanjet. Amu matemeneki Jehova kobune ole kero.
amu inendet neindoi. Kimanda lagokab Israel ngisoman kitabutab Komong'u 13 koitet 1 akwo tai ikere komondoi lagokab Israel akoi komung'e Elam kobun oretab Sukot akoi komung'e Elam. Kingong'etyo kotoi koba koit Misri ak karisiek ak karik ak luget nebo Misri kitorchigei lagokab Israel. Wakyo lagokab Israel kole kitabane yoemnyat akoimutwech nyokebekyi iwe Musa. Kolechi Musa ngisoman 14 koitet 13-14 kolechi Musa Misri chokere chu. Misri chokere chu komatun okere kokeny. Ibisomani 13 koitet 14 komwoe kolen 14 koitet 13 komwa kole akilenji Musa biik amoywei otononse kityo sioker yetunetab Jehova ne yoiwok rani amu maokere kokeny Misri chu kokeny chu okere rani yoe Jehova inendet luget akobo okwek osisie okwek. Misri chu okeronu chu churwou chu matun okere kokeny osisie kityo akokeny kito noe Jehova. Kolechi Musa Jehova alyochini ngakobolyo kole oba tai go forward ntaba ipkotyech beek che liquid taba tai. Lakini amu metitab chito kolen kitomo atyeche tugun chebore changwal asiatelele barak. Keyochi kito neingen. Keyochi sikotyech ng'unyut neyamat ole ingetito. Ingolanda bitonin bikyok nyorchigei Misri oinet akituiyo beek akomaluch akobar tugul koboto karik. Koib karik mbartanyisiek kobek tugul choto kichorchigei oino. Eng bitonin kokakoker akot Miriam kotyen Miriam tyemoutiot netupcho akot Musa. Kityen Miriam iman kosup tuyet iman. Kiba tai kotyen akine Musa kikure tyendab Musa ak arwet eng kitabutab Ng'ang'utiet. Nito ko tyendo nebo ushindi. Katerteret. Kakoterter Kiptayat. Olosu otoro. Nende nematemeneki. Ero, ndugu yangu, ng'alechu ko ng'alek cheechen. Ingisomanin amu ngisoman eng kitabutab Komong'u 15 koitet 1 ikose tyendo. Ongisoman eng Ng'ang'utiet 15 koitet 1 koitet 3 ikere kelen tyendab Musa ak arwet. Amache inai ng'olyondoni chekitupche. Ingokakolanda lagokab Israel akoba eng banda nebo betusiek 3 kwa melelda toi kong'ung'ungso. Ngong'ung'ungdos koutie kole nekemutwech kot kelong'un oinet ko Jehova. Utioet bikyok. Ngiutie kokakomwa Jehova kole kibendi ako aito kole obendi ako ando kulkul ako mamokiy koutie ako kong'ung'chi Musa. Takonin record nebo kang'unyng'unyosiek cheking'unyng'uny lagokab Israel. Ker eng yu kitabunep Korindoek ikose komwoe ng'olyot neuni eng Korindoek nebo tai 10 koitet 1 komwoe ng'olyondoni kale mamoche anyun chekitupche ale oeku chemongen ole kimitei kwanisiek kyok tugul ng'unyutab boldet
ak kibun tugul nyanjet ak kikibatisonji tugul Musa eng boldet ak eng nyanjet ak kiam tugul omtit agenge nebo tamirmiriet ak kiyet tugul eet agenge nebo tamirmiriet amu kiyet tugul eng rwandet nebo tamirmiriet nekiisubi ichek ak rwandanatak ko ki Kristo ako kimabaibaitu mising Jehova chechang eng ichek amu kikiserta eng kongatet kiek tuguchu anyun kabarunet nyo simakimungse simakimakyigei tuguk che yach kou ye kimakyigei ichek mising amu eku chesoe kanamonik kou alak eng ichek kou ye kikisir kele kiteb ing'ony ak kwamis ak koe ak kong'etyo kourerenso amongesokse kou ye kiyai alak eng ichek chekiibutyo betut agenge 13,000 anan ketyem kiptayat kou ye kityem alak eng ichek akibar erenok amatong'ung'ungse kou eng king'ung'ungso alak eng ichek akibek eng ng'emindet. Taman agenge kiyaak anyun tuguchu eng ichek sikoek kabarunet nekikisir akobo kateunenyo achek chekakonyonjech kakesunetab kenyisiek. Kamoche ielewan ng'olyondoni chekitupche awendi awang'u. Moutye ole kibun kwanisiekyo kikindochine boldet bet eng urwet kemboi kolopkeiyet kikindochi kong'ete Misri kokomong kityo ak eng changwani boldet ak toloitab boldet nekoek maat eng kemboi ak rwandet nekikikwer komong beek ki eng rwandanatak ko ki Kristo lopkeiyet nekimi ko Jeiso ko lopkeiyet urwet ko kebebchet neribe Jehova protection nebo ng'wonindo nebo koimutiet nekibo ong'atet meutye ile kimi ong'atet ndugu yangu kimi ong'atet ngotko kitach logoiwek chemiachen kemite ong'atet ole chang tuguk chemakinyoru kou ole kikinyorundoi atkinye tai kamoche iro ng'olyondoni chekitupche sobenyo ngotko makielewan akeutye kito nekikiaror nebo keutye ngot keutye kele wekse Jeiso hivi karibuni nyokomutech gaa awendi achopwo koret ak yowe achopwo koret anyone sinyamutat Jeiso inoto nekiyok Jehova ne oret ako iman ak sobondo Jeiso inoto nekikisir eng kitabutab Johana 1:11 akoi 14 kole kinyonji chechi ako kimatach inendet chechi ako tugul chekitach inendet kikiwokyi kamuget koek lagokab Jehova icheket chekikisich ma eng korotik ako kikisich kiptamirmir imuch keutye akot akichek kou Israel chukiche bandanyo ko bandab Israel lakini kale Jeiso ne chekitupche ker ng'olyondoni bo komonut nomoche inai akikas iro eng kitabuni komwoe kolen kitabuni Mwang'utiet kekere chapter komwoe kolen 22 kokakiborchi Johana oinet neu nyanjetab glasit nemi ketik chekachorchigei cheng'ete bitoni akoi bitoni chemarestos sogekchik amabeku logoekwak ako sogekchik kisobe bororiosiek nyanjet nekibunu
ng'echeretab kondit nebo tururnotet. Komwa Jeiso 22:7 kole akokero anyone achogu ak baibai neribei ng'alekab maoinotetab bukuini. Kero anyone achogu, I am coming soon. Naacha upesi. Anyone achogu. Baibai neribe ng'alekab maoinotet. Ngot keutie kerib ng'alek chekikileche chooksen nyong nebo keutie. Kero Yesu komwa kole 12 okero anyone achogu ak aibu melektonyu si akochi chi age tugul kou boisionikyik. Aibu melekto nebo sobondab koikeny si akochi chi age tugul kou boisionikyik. Tungilokwech taji la uzima limewekwa tayari mbinguni. Alak kotinyei kilitoni chebo alak kosir alak eng boisionik kou boisionikwak. Lakini ui tugul akot nekilitoni kitigin imi kipsengwet stritisiekab Kolii. Hatutahepa kuwa na Yesu siku zote forever. Kero ng'oliot nebo let koni mwoe inendet nebo orionchin tuguchu kole anyone achogu. Amen. Nyo Kiptayat Jeiso. Ingoteme mieindab Kiptayat Jeiso Kristo koboto chetililen. Amen. Okero anyone achogu ak baibai age tugul neribei. Ngisoman 14 ak 15 kolen bichii kemandae kit. Eng kurget kekwakwoni kwarite nebo biikab Mungu. Kinyoru chechang ko kimachobot kikerchin sang chekiyai vituko en dunia. Ngondoiwok Jehova chekitupche. Ongetuiye eng nganaset eng karonetab koikeny. Tungituitosi matun icheng ak mapengo amu kale Jeiso ae tuguk tugul kolelakitu. Matun au ole au amatun iu ole iu. Kiwole tuguk tugul. Ngoberure Jehova ngetuiye eng nganaset. Ngokimitech akokonech kamang'unet eng kainetab Jeiso. Ongesa. Baba Jehova ndoiwech en tamirmirieng'ung netilil sikechobokee akobo yetunonet kwong'ut yetun kikere tokeng'ung. Kisoin eng kainetab Jeiso yetindenyo. Amen.